Honorable Rauf Hakim, you have 14 minutes. Bismillah. Order please. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා මූලාසනයට පැමිණෙන්න. Honorable Rauf Hakim, you may please continue. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් විවාදය ආරම්භ කරපු පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉතාම හොඳට මේ රෙගුලාසි පිළිබඳව විග්‍රහයක් කළා. එතුමාට ප්‍රශංසා කරන අතර ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නට කාරණාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සභාව තුළ තියෙන සම්ප්‍රදායන් අපි රැකිය යුතුයි. මේ වගේ වැදගත් රෙගුලාසි කීපයක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඒ අදාළ අමාත්‍යතුමා නැත්නම් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඒක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සභානායකතුමා, මෙතන ඉන්නවා අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක් සුනිල් හඳුනති මන්ත්‍රීතුමා, ඒක නොකිරීම තුළ මොකද විධායකය නියෝජනය කරමින් කවුරු හරි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අද පසුපිළි මන්ත්‍රීවරයෙකුට මේ කාර්යභාරය දීලා එතුමා ඒක හොඳට කරා. ඒක වෙන කාරණාවක්. නමුත් අපිට විපක්ෂයට යම් ප්‍රශ්නයක් අහගන්න, වගකීම් සහිතව ඒ ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලබා ගන්න දැන් මේ මෙහෙම කරාම බැරි වෙනවා. ඉතින් කරුණාකරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සුනිල් හඳුනති මැතිතුමා ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ මේ පිළිබඳව රජය දැනුවත් කරයි කියලා. හර්ෂණ අමාත්‍යතුමා මෙතන ඉන්නවා මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින්. එතුමා කරන්න තිබුණු කතාවක් තමයි දැන් පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරයෙකුට දුන්නේ. ඉතින් එහෙම නොකර මේ අපිට වගකීම් දරන කෙනෙක් අපිට ඕනේ මේවා ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය දේවල් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියමින් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම ඇත්තටම මේ රජය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මෑතකදී මම දැක්කා දැන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කවුරුත් දන්නවා කරප්ෂන් වල්නරබිලිටීස් පිළිබඳව. කරප්ෂන් වල්නරබිලිටීස් කිව්වහම දූෂණ වංචා පිළිබඳව විගණනය කිරීම පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ නියාමයන් කීපයක් පිළිබඳව කියා තිබෙනවා. මේ රජයට ඒ පිළිබඳව තියෙන බලාපොරොත්තුව ජනතාව දුන්නු වරම අපි ආරක්ෂා කර යුතුයි. මෑතකදී ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් බිලියනයක ණය ආධාරයක් ලබා දීලා තියෙනවා. දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ නැත්තම් ප්‍රථම වතාවට මෙවැනි විශාල මුදලක් රජයට ලබා දීලා තියෙන්නේ දූෂණයෙන් තොරව මේ මුදල් පරිහරණය කරන්න මේ රජය කටයුතු කරන කියන විශ්වාසය. ඒක අපි අගය කරනවා. නමුත් අද අපි මේ කාරණාව පිළිබඳව මොකද අද අපනයන ආනයන පිළිබඳව රෙගුලාසි පළ කරලා තියෙන බැවින් මම අද The Daily Morning පත්තරේ පළවල තියෙන ප්‍රෘතියක් පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. Indian salt shipment arrives. A shipment of salt imported from India was set to arrive in Sri Lanka yesterday, 21st night, as part of efforts to address the current salt shortage in the country. The Minister of Trade and Commerce and Food Security, Vasantha Samarasinghe, said. Samarasinghe confirmed that the consignment includes a total of 3,050 metric tons of salt. Of this, 250 metric tons have been imported by the private sector, while the remaining 2,800 metric tons were brought in by the state-run National Salt Company. මෙතනින් තමයි පූසා මල්ලෙන් එළියට පනින්නේ. හරි. මේ දැන් රජයේ සංස්ථාව මේක ආනයන කරනවායි කියලා. ඒ වගේම ඉන්දියාවෙන් ආනයන කිරීමට මුලින්ම සංස්ථාවේ ආනයන ඒ පිළිබඳව ඉම්පෝර්ට් බිල් එක සකස් කරලා ඉවරයි. නමුත් ඊට පස්සේ තමයි අපේ පුද්ගලික ශේෂ්ත්‍රයට ආනයන කරන්නට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේකේ දැන් දිගටම අපි දැක්කම මේ රටේ දැන් ලුණු මාෆියාවක් හැදිලා තියෙනවා. මේ ලුණු මාෆියාව හැදෙන්න යම් කිසි උත්තේජනයක් කවුරු හරි ලබා දෙනවද?
ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ. දැන් වෙලා යන මේ ක්‍රමවේදය දැක්කම මේවට විරුද්ධව තමයි මේ රජයට ජනතා විශාල ජනවරමක් ලබා දුන්නේ. නමුත් ඇතිවේගෙන යනවා ලුණු මාෆියාවක්. ලුණු මාෆියාගේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ළඟදී මුජිබුර් රහමාන් මැතිතුමා විශාල මේ විවේචන කීපයක් කරා. හරි? සමහර පුද්ගලික කම්පනිවල ඉන්න ඒකේ හාම්පුතුන් ඇවිල්ලා පුත්තලමේ ඒක ගවර්න්මන්ට් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් දෙකම එකතුව තියෙන ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ කොටස් අරගෙන ඒක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙත් ඉන්නවා. හරි? මේ පුත්තලම කියන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ රටේ ලුණු නිෂ්පාදනය හරි අඩක් නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රදේශයක්. නමුත් ඒ ප්‍රදේශයේ තියෙන ලුණු දැන් මාකට් එකේ නැහැ. වෙළඳ පොලේ නැහැ. හරි? ඕමනාවෙන් මේවා කවුරු හරි කරනවාද? කිරීම තුල මේ ලුණු මාෆියාවට උත්තේජනය ලබා දෙනවද මේ රජය තුල කවුරු හරි? හරි? ඒකයි දැන් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. කොහොම ලුණු දැන් පැකට් එක මේ පැකට් එකේ මිල දැන් 350යි. 350යි. 130ට තිබුණ එක 350. හරි? නමුත් ආනයන කරලා අපිට ඒක අඩුම වශයෙන් වැඩිම වුණොත් 150ක් නැත්තම් 200කට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම නොදී ජනතාව උඩ මෙවැනි විශාල බරක් පැටවීම පිටුපස්සේ විශාල ලුණු මාෆියාවක් හැදලා තියෙනවා. ලුණු මාෆියාව මෙහෙම ඇතිවීමට මේ රජයත් වග කිය යුතුයි. දෙසැම්බර් මාසයේ ඉඳලා පුත්තලමේ නිෂ්පාදකයෝ කියනවා ආනයන කරන්නටයි කියලා. ඒක පරක්කු කර මේක තමයි හාල් මාෆියාවත් කරේ. හාල් මාෆියාවත් හාල් හිඟයක් ඇති වෙනකන් ඉන්නවා. ඇති වෙනකන් ඉඳලා ඊට පස්සේ ආනයන කරන්න සිදු වෙනවා. ආනයන කරනකොට ඔන්න ලයිසන්ස් ක්‍රමයක් කාවිච්චු වෙනවා. දැන් ලයිසන්ස් ක්‍රමය නැති කරමු. අපි ලයිසන්ස් රාජ්‍ය නැති කරනවා කියලා කිව්වා. ඒක හොඳයි. දැන් ඔක්කොටම ආනයන කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. නමුත් ඉඩ දීලා තිබියදිත් මේ වගේ දේවල් සිදු වෙනවා කියන එක පිළිබඳව හොයා බලන්න ඕනේ. දැන් පුත්තල මේ තත්ත්වය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ලුණු නිෂ්පාදනය හරි අඩක් නිෂ්පාදනය කරන්න 2 ලක්ෂයක් වැනි මෙට්‍රික් ටන් 2 ලක්ෂයක් අවශ්‍යයි අවුරුද්දකට අපට. නමුත් ඒකෙන් ලක්ෂයක් නිෂ්පාදනය වෙනවා පුත්තලම් ප්‍රදේශයේ. නමුත් මොනවද කරන්නේ නිෂ්පාදනයේ අඩුවීමක් වෙනකොට මේ කාලගුණික තත්ත්වයන් ඒකට බලපෑවා කියන එක අපි දන්නවා. කාලගුණික තත්ත්වයන් බලපෑවත් මේක නිරීක්ෂණය කරන්නට ඒ පිළිබඳව නිෂ්පාදකයන්ට ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් අයට උපදෙස් ලබා දෙන්නවත් කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක් උතන නැහැ. කවුරුත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරු ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. එතන ඒ පිළිබඳව තියෙන දත්ත හොයලා කල් සිටම මෙවන දැනගෙන මේවට පිළියම් යෙදෙන්න ඕනේ. එහෙම නොකරන තත්ත්වයක් උඩ තමයි මේ වගේ විශාල හිඟයක් රට තුළ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අභාග්‍ය සම්පන්න මේ ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද මේ රටේ රට වටා මුහුද තියෙනවා. හරි? අපිට ලුණු නිෂ්පාදනයේ මෙවැනි පහත වැටීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් විශාල ඛේදවාචකයක්. ඒ සිදුවීමට හේතුව මේ මාෆියා හැදෙන ප්‍රශ්නේ. මාෆියා කල් සිටම දකිනවා මේ ප්‍රශ්නේ. දැකලා බලවතු පස්සේ ගිහිල්ලා යම් දේවල් කරගන්නවා. දන්නවා සමහරු ඉන්නවා හම්බන්තොටත් තියෙනවා. දැන් නැගෙනහිරත් ඉඩම් අල්ලගෙන ඉන්නවා. පුත්තලම පැත්තෙත් දැන් කෝපරේෂන් එකට ඇතුල් වෙලා කොටස් අරන් තියෙනවා. අරගෙන සම්පූර්ණයෙන් මේව පාලනය කරනවා. හරි? කලින් මේවට මේ කෝට ලබා දෙද්දිත් විවිධ කොම්පනි ඊස්ට් වෙස්ට් සවුත් කියලා නම් දාගෙන ඔක්කොටම ගන්නවා. හරි? එක පුද්ගලයෙක් අරගෙන මේ පිළිබඳව විශාල හිඟයක් ඇතිවීමේ තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියට හොයලා බලන්න ඕනේ. මේ පිළිබඳව කළ යුතු දේවල් මොකක්ද කියලා කලසිටම දැනගෙන මේව කරන්න ඕනේ. And it's very important, Mr. Deputy Speaker. This shortage has to be solved in a proper way. And therefore, I feel that when there is a conflict of interest by a particular private sector controlling the one sector, we must make sure that there is a proper regulation in place. There has to be a regulatory authority looking into it. Right?
And we have, in the past, we had price control and all, we have come away from that concept. But then, the government's fair trading principles must be properly monitored. So that is why we have government institutions set up to look into it. But unfortunately, with all that, having warned from December onwards about the impending shortage of salt in the country, government was very slow in taking action and finally resulted in salt mafia controlling the entire price of salt in the market. And who is behind the salt mafia? Whether the trade ministry is aware of this, whether the trade ministry officials are knowingly assisting this mafia, and particularly when I see this news item, it's quite apparent, right? If from Bombay, shipment has started and shipment have arrived already. But then private sector only can import. Only a small fraction the private sector can import. The large fraction is imported by the state sector. Right? We know State Trading General Corporation is used as a ploy, as a cover to cover up corruption. It has happened in the past by administrations where we were also there. We had been speaking in the cabinet, right? These ministers, they have to be careful. Those ministries of trade, ministries of finance, there are bureaucrats who are corrupt. That's another problem. Right? We must always, getting rid of corruption is not only on politicians, but about bureaucrats. Bureaucrats are worse to blame. They too are involved in this type of action, which finally results in poor general public having to suffer heavy price being paid for very simple items like salt. Therefore, Mr. Speaker, I would like to mention this. அதனோடு சேர்த்து கௌரவ பிரதேச சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த புத்தளம் பிரதேசத்தின் உற்பத்தியாளர்கள் எதிர்நோக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளில் அவர்களுடைய அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற உப்பள பிரச்சனை ஒன்று சம்பந்தமாக ஏற்கனவே நான் ஒரு ஒத்துழைப்பு நேர பிரேரணையில் அந்த விஷயங்களை கதைத்திருந்தேன். அந்த புத்தள உப்பள சங்கம் அந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிற பூர்வீக காணிகளில் அவர்கள் செய்து வந்த உப்பு சம்பந்தமான வியாபாரங்களில் இருந்து அவர்களை அங்கிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்டு சில காணிகளை அரசாங்கம் அபகரித்து கொண்டது. அது மட்டுமல்ல, தனியாருக்கு அந்த காணிகளை நீண்ட காலமாக அவர்கள் பாவித்து வந்த அந்த காணிகளை எல்லாம் வேறு நபர்களுக்கு கொடுக்கின்ற முயற்சியில் கடந்த அரசாங்க காலத்தில் சில விஷயங்கள் நடந்தது. அது இனரீதியான ஒரு பாகுபாடாகவும் அந்த பிரதேசங்களில் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இனரீதியான விஷயங்களாக இந்த விவகாரங்கள் நடக்கக்கூடாது, அணுகப்படக்கூடாது என்று பேசுகின்ற அந்த அரசாங்கம் இன்று புத்தளம் பிரதேச செயலகத்தினூடாக இந்த புத்தள உப்பள சங்கம் அந்த பிரதேசத்திலே அரசாங்கம் கையகப்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற அந்த காணியை அவர்களுக்கு உப்பள சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் அந்த பிரதேசத்து மக்களுக்கு அந்த பெர்மிட்டை பெற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம், அதுக்கான உத்தரவு பத்திரத்தை கொடுப்பதன் மூலம் அந்த காணிகள் மீள கையளிக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த உப்பு பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளில் அதையும் ஒரு அங்கமாக, அது மட்டுமல்ல, இந்த புத்தளத்தில் இருக்கிற கலப்புகளிலே இருக்கிற உப்பு தன்மை, ஓர்த்தன்மை வெகுவாக குறைந்து கொண்டு வருகிறது. ஏனென்றால் நீர்நிலைகளிலிருந்து அங்கு வேறு விதமாக நீர் அந்த கலப்பிலே சேர்கிற போது உப்புத்தன்மை, ஓர்த்தன்மை குறைகிறது. முன்பு 1/3 வீதம் இருந்த ஓர்த்தன்மை இன்று, உப்புத்தன்மை இன்று 0.5% இருந்து 1% வரை தான் வந்திருக்கிறது. எனவே தான் உப்பு உற்பத்தியிலே பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதை அங்கிருக்கிற எல்லா உப்பள உரிமையாளர்களும் ஏற்கனவே அரசுக்கு சொல்லி, ஆனால் புத்தளத்திலே அதற்கான அதிகாரமுள்ள இருவரும் இல்லை, அரசாங்கத்தினூடாக எந்த விதமான உதவிகளும் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறது. எனவே இவற்றையெல்லாம் கவனத்தில் எடுத்து உப்பு பிரச்சனைக்கு நிரந்தரமான தீர்வை காண்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் முன்வர வேண்டும். அதே நேரம் உப்பு வியாபாரத்திலே இன்று ஒரு உப்பு மாஃபியா உருவாகியிருக்கிறது. அந்த உப்பு மாஃபியாவுக்கு பின்னாலே அரசாங்கத்தின் அனுசரணையில் ஏதாவது இயக்கம் நடக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். ஏன் காலந்தாழ்த்தி பொம்பையிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்ற, இப்ப நேற்று காலையில் வந்து இறங்கிட்டு உப்பு எல்லாம் இன்றைக்கு இத்தனை எவ்வளவு இந்த இன்னைக்கு உப்பு
மூடைகள் கிட்டத்தட்ட 4 மில்லியன் மூடைகள் தேவை இந்த நாட்டுக்கு. 4 மில்லியன் மூடைகள் தேவை. இறக்குமதி செய்திருப்பது 6 லட்சம் மூடைகள் தான் தேரும். இருந்தாலும் அதிலே பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கிறது. அந்த ஊழல் விசாரணைக்கப்பட வேண்டும். யார் இந்த கம்பெனி சொந்தக்காரர்கள், யார் இப்படி விஷயங்களை செய்கிறார்கள் என்பதை கவனிக்கிறீர்களா என்பது மிக முக்கியமான விஷயம். இந்த அரசாங்கம் வந்தது ஊழலை இல்லாமல் செய்ய. எனவே இந்த அரசாங்கம் இந்த ஊழல் சம்பந்தமாக குறிப்பாக ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பணிவாக கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி.